dambe qof ma aaminayso soo moogid hadda adiga cashar ku tahay عشان كان كبرت حاول يمكن أنا نعاوك استويق عليه دي ها waxaan gaa rabaa ninka ciise xaguu jooga oo Djibouti-ga $100 إمسى وهرس السو سبات ورق يبين بر بسرابت زاري waxay ku tiri lacagta inta 7 bilood ugu haysteen daahira waa inaad ku dartaa 7 bilood سو براسي بر سرتول براسي بر بسرتوبتال سلازي تكفلين بر انه مكفل لكفلين ميغبو waxay ku tiri 7 bilood lacagta igala maqnaa hadan 7 bilood lacagta intuu ii soo celiyaan ku shaqeyn lahaana imisay maanta gaari lahayd 7 waaya hadda hooyadiisii waalida soo gala kiiska waxay xisaabtu u dhacaysaa 1 week kadib 2,000 iyo waxaa lagu soo dirayaa $350 week ku xigan waxaa lagu soo dirayaa $2,300 marka asaas ku hesho $4,700 oo garanti ah marka hesho wixii ka dambeeya aan isku nimaado wixii dhiman aan ka wada hadalno okay يعني فكر አሁን የሱ ቤተሰብ ይሄን ጉዳይ ስለገባበት ነው የሚልሽ ማለት ነው የሱ ቤተሰብ ይሄን ጉዳይ ስለገቡ እነሱ 100% እንከፍልሻለን ያሉሽን ነገር ነው እዚህ ጋር የሚነግርሽ ማለት ነው መጀመሪያ በሳምንት አሁን በዚህ ሳምንት ማለት ነው ውስጥ የሚከፍልሽን ብር ነው የምነግርሽ አለሽ ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ የሚከፍልሽን ብር ይነግርሻል ብሽ ወይ ቀን ሱምሐ ሰው ጋር ለአክት እንት ሰው ጋር ሰው ይምሳ ወይ ቀን ተንበ ወይ ቀን ሰው ጋር ظاهر العقل ومسا waxaa soo gaaraya $2,300 2,300 እና 50 ይደርስሻል በሳምንት ማለት ነው አየ ከበعدና week xigana waxaa soo gaaraya $2,300 ከዛ የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ 2,300 ለበኩኒው 300 $50 የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ 2,350 እንደገና ይደርስሻል taas total waxay ku haysanaysaa $4,700 እዛ በአንድ ላይ ሲደመር ማለት ነው የሚሆነው $4,700 ነው የሚደርስሽ ማለት ነው በአንድ ላይ marka wuxuu soo gaar waa xunna እና የደረሰብሽን ነገር በጣም እናዝናለን አለሽ lacagta dhimanna hadii lagu murumo anaga asaan ku xalna maxalli doono marka inta soo ku gabagabayna hadda fariin ku soo qori weydi አሁን ጽፎልሻል ወይ ብሎ ይጠይቅ ጽፎልኛል ፋብ ኔክስት ዊክ ይመጣል ብርሽ ምን ይደርስሻል ነው ያለኝ waxay tiri ha war message uu soo diray lacagta ay soo gaadhisay way ka damana way insha Allah fix narogalan yaali oo insha Allah fix baan ku dhigayna asma ya santi እንዲያጎልብኝ አልፈልግም 7 ወር ሰርቶበትም ድጋሜ ብሩን እንዲያጎልብኝ አልፈቅድለትም እሱ የሚልሽ ነገር ቤተሰቡ ስለገቡበት አሁን ያለውን ነገር እንድትቀበይ ነው የሚልሽ ገባ እና ከዛ በኋላ ደግሞ የቀረውን ደግሞ እንዴትም ብለን እናስበዋለን አልሽ ግን መጀመሪያ እቺ ያለችውን ነገር እንቀበላት ነው እሺ ኢንሻአላህ hay ninka marka do adigu oo xoogay qalad ka gilgilay aniga qalad laga magala odayaan Soomaaliyeed oo meesha joogo ku cadaalad fala adiga naag Ethiopian tahay waxaan rabnaa anagoo magac Soomaaliland wax aad xaq u leedahay inkastoo waxa laga hadlayo iskiin waxa amicna lahayd haddana waa kugu qaadanay maadaama qof ajnabi aad tahay magac Soomaaliland oo ilaalinayno
waxaaga inaad hesho oo cadaalad aad naga hesho እሱ የሚልሽ macnaha loo cadaalad falo oo nin Soomaali la yiraahdo wixii bixi gabadha si laakiin nabigeena Maxamed alayhi salaatu wasalaam ba asxaabi wuxuu ku yiri taga Abdul Habash taga waxa meeshaas joogo nin boqor ah oo cadli ah oo cadaalad ah u taga waa u tageen wuu cadaalad falay ትክክለኛው ነገር የመስራት ደግሞ የሚልሽ ነገር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱ ሀበሻ የሚባል አገር አለ ወደዛ ሀገር ሄዱና ተዛወሩ ብለዋቸዋል። ሀበሻው እዛ የነበረው ራሱ ልክና ተወክል የነበረው ነገር ሰርቶላቸዋል ለነሱ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ልክና ተወክል የነበረው ነገር ለሰውና ለህዝባችን እና በስማችን በሶማሊያ የሚለው ነገር እንሰራለን ነው የሚልሽ። marka adiguna inta noqti ma anaga aan ku cadaalad falno waa waajib na saaran አንቺ ደግሞ ወረኛ መተሽ ትክክለኛው ነገር መስራታችን ይሄ ደንባችን ነው ነው የሚልሽ። waxaan la weydiinayaa seed ku soo ogaatay meesha inay jirto maxkamad oo dadku u dacwoodayaan si ku ogaatay balna weydii ግን እንዴት ነው ያወቅሽው ዳሂር እንደዚህ አይነት ትክክለኛው ነገር እንደሚሰራና ከየት ነው ሰምተሽ የመጣሽው ዳሂር እንደዚህ አይነት ፍርድ ቤት እንዳለው ከማን ነው የሰማሽው ነው የሚልሽ። ኦኬ አው ልክ እንደዚህ አንቺን የሚያስቀይምሽ ጓደኛ እንዳለም እኮ በጣም ጥሩ ጓደኞች አሉኝ ሶማሌ ጓደኞች አሉኝ በጣም ጥሩና እነሱ ናቸው ወደሱ የመሩኝ ጋምቢያ ያለው ዑመር የሚባል ልጅ አለ እሱ ነው መራ waxa way tiri sidii dad xaasidiin oo Soomaali oo isagoo kala oo qalbada bash iga siiyay u jiraan dad Soomaali oo wanaagsan waa jiraan bay wiil Umar la yiraahdo asxaab laahay baa jira badan oo Soomaali oo naqaano muxubba iyo jacayl iyo walaaltinimo naga dhaxaysa jira Umar kaas ay soo sheegay oo igu yiri xaqaaga meel daahir ka dhow oo ay ka helayso ninka Soomaaliga laga iyada xagee joogtaa yafna la sheeyay fikir እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ያለሁት አሁን የት ቦታ ሐረር ቤት ጆግታ ድሬዳዋ ሐረር ቤት ጆግታ እና ዳሂር ቤት መጥቼ ያየሁት ነገር የሶማሌ ባህል ለሴት ልጅ ምን ያህል ትልቅ ክብር እንዳለው አውቃለሁ ግን እሱን በተግባር አሳይተውኛል waxay tirto salaha waxaad igu tustay respectiga iyo sharafta aad u qabtaan gabdhaha dumarka waxay tir waan maqli jiray dhaqan ahaan Soomaalida dumarka aad bay u ixtiraamaan oo siiyaan laakiin waxay tir tusaalanimo aad u wanaagsan baad igu tustay sayintaadii samaysay daahiro አደሬ ሐረር እናቴና አባቴ እዛ ነው ያሉት አደሬ ነሽ ገና በዛ አደሬ ያው እናቴ ናት አደሬ እንጂ አባቴ ጃርሶ ነው ኦኬ gabadhan hadda waa gabar jaarsada waa Soomaali qabiil baarigan la iga raacay man weydii waa jaarsa rahay bay tir gabadh waa gabar jaarsada waa gabar inaad yartay Soomaali almuslim تمسي ليش صومالي بيانو لكن بيقدر تشارس سوي لكن هو يدد بعضرية أضريدنا وحوية كوان ما عرفت هرد أنا أقاني أضري ويان يدنا واتشارسو وحيتري مربرك قار كود مكان سان نولش واكو كلا كعضي أوردن عباكو فرمي با مال بالله يقعد عابيت مرنا وحبا إير حاجة مرنا وحبا الله يقعد عابيت هذا بنداره هويدي بلا جوغا nolosha say kala maraysa dad aamin oo alaab soo dhashtana ku baray oo kugu taageeray wax dhigo kama laha Yurubti waxaas alaabta እሱ የሚልሽ ነገር እንደዚህ አይነት ጉዳዮች መላክ ከፈለግሽ ወደ ውጭ ሀገር እኔ አስተካክልልሻለሁ ማለት በቀጸራ ሰዎች ማለት የማይሰጥ ሰዎች እኔ አገናኝሻለሁ ነው የሚልሽ አሁን ባላ አስተካክል አይዞሽ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ወይ ካቃታ አና በህናይ አና እነሱ ሰዎች ያማገናኝሽ ሰዎች የሰረቁብሽን ነገር ደግሞ እኔ ከፍላለሁ ነው የሚልሽ እሱ ያገናኝሽ ሰዎች አይሰርቁም
nin oo saaxiibkay oo Oromo ah oo Mareykanka degan ninkaas محمد جوهر انت قولش انا ما قال محمد جوهر ما قال جوهر محمد نو جوهر محمد جوهر محمد ميبال سو تقولش oo fake video ka لو sameeyay اورمونتي منامن يمياورا ينبر لنسو هق lacagta dhan oo ku save جوهر محمد oo mucaaradka ah lacagta dhan oo ku dagaalay Tigray ku dagaalay meesh idoo ka sameeyay qatar waa meeshaas meel lacag badan waa عند عن سرا يسار ማለት ትግሬዎች ጋር ሲጣላ ራሱ ያደረገውን ነገር ማለት ነው። እንደ አንቺ አይነት ስራ እየሰራ ነው አለሽ። በደንብ አድርጎ ይሰራል። እንደዚህ አይነት ደግሞ ቢዝነስ አለው በደንብ አድርጎ ማለት ነው። አንቺ መሰሪበትን ስራ መንገድ ማለት ነው። ግን ጸዳ ያለ ሰው ስላላለ ግን አታስቢ ነው የሚልሽ። ወደ ላይ ነው ትሻለና ኢንሻአላህ አይዋ ፈሳህን መርክ ዊጋስ አሁን ደግሞ በቃ ጨርሰናል ነው የሚልሽ። سبديك صوص ነግረናልሽ የሚመጣውን ሳምንት አይደለም አይ ተመልሼ እሱ ጋር እመጣለሁ ምክንያቱም አስማ ከዚህ በፊት ነይ የሚመጣውን ቀዳሚ እዚህ እንድትመጪ እኮ ነው የሚጠይቅሽ እሱ ጋር ኢንሻአላህ እሱ ጋር እንድትመጪ እንዳገኘሽ እና እንዳላገኘሽ ለምን በሳምንት ሰውየው ስላለን ማለት ነው እሺ ኢንሻአላህ سبديك يبلمي هاي سبت دنباي كو تنسى تلعك يوسو غاردن ان كلاي كوكش ما والله والله فور هاي በጣም አመሰግናለሁ በይው ንገር ይባላል ደራሲ ሲገራይተ ስለተከታተልክልኝ በጣም አመሰግናለሁ إذا ما دامت أنت تفهمتي أعطي إلى صوتي أدبر وما تصنتي በጣም ነው ማሰበሽ ነው ያማኒ ፈለው አላረክሽኝ መሰለኝ እንጂ በደንብ አድርገሽ ነው ፈለው አድርገሻለሁ ቴክስት ማስቀምጬልሽ ነበር እሺ የኔ ፍቅር ሰላም ብዬሻለሁ ጸረ ያለ ቀራስ አለፊ ኢንሻአላህ ሀያ ላንቺ ሙባረክ ነው ማለት ነው Thank you, Habibti. Kullachu. You guys, thank you. Faaduma soo qabsaya. Daahiro gabadha barkiiskana wada tahay. Tolkayga xabashada tuugnimada baa ka daysaa. waxaan ka yaabay markay nabtimaad Ethiopian waa lagu helaa maxay tahay inta sayidka aniga dadkayga weeyay dadkan soo dadkayga ma dadka soo dhiso ma Ethiopian intana maxaa loo tuuri saaro maxaa loo Hadda anaa ka horeeyay marka nabaale inaa أنا ما أنت ذاك هوري وماشان صار. أباي أنا سوقي لب ما لهن هذا سوق. صار بس سوقي هذا اللي بصافو شيء منالي. أنا هذا ما صافون أبايو. ما هذا هذا صافوني. أنا هذا قف كسر. أنا كساقة بني. ما يفاضل ما يبل وحير لي وأنا بالي وكعب بحر. أي حبيبي. هاي صعبة. تيم كيجا أو هوست جوجي ما سوقرتان أكون كي أو إنجليز ما سوقرتان. زي إنجليز كده ما